kita bertemu ondel-ondel nih guys, daerah Bekasi guys. Tepatnya ada di Jalan Narogong guys. Tuh. Sanggar mana bang? Asma Betawi. Hah? Asma Betawi. Oh guys, keren guys. Halo bang, joget dulu bang. Joget dulu, joget. Ntar kasih duit, joget. Termasuk YouTube nih. Nama YouTube-nya apa bang? Rahmat Agung Channel ya. Rahmat Agung. Channel, pakai channel. Di like, di komen, dan di subscribe guys. Rahmat Agung Channel.